Maya pagat panapon po, siglod na po at pangadyan tayo ang Oratio Imperata lawan ni King COVID-19. Itamangan po, o mapamakалulu ang po mapagmalasakit ay pami. Aminan miloring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombiye.
Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal at kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing balikdan mo kaming mipunlugod, at yatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tambayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisinan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagularing di sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayin lug at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklis mi kaya ka, king kagulanan mi. Nunebag gusto mo kayong ikabos kay sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo ng Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Lukluk tao po. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, darawon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, at Jose Pepe Hison. Kapasalamatan king Aldo ning karelang anibersaryo ning kasal, di Dan and Elmi Simbulan. Para king special intention dari Ditz and Lita David and family, at para king kapayapan pilataning Russia at Ukraine. Para king kapaldanan dari Crismel Dialca, Angel Pajardo, at Sam Manaloto. Para king lanangkang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Ponciano, Hernando, Josefina, Valeriana, Emiliano, Jovita, Carmelita, Teresita, Ezekiel, Lourdes, at ding maldang kaladwa kayong purgatorio.
Yung kaya katampong kapag masasyan, panimanan na pong Reverend Father Aljim Tuason. O kaya bayatang po kindalit apak pamuklat. Anting metong nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo, king lagyo ni pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ingino, yung kaya katang sulu at kaya katang saop, nino, ing pitakutan tamo. Ing sikanana at asal ning Gino, manatiling parati kaya kayongan. At kaya ka antim mo rin. Nanoy panagkat naniting panalayaldo, Lunes Santo, nanoy paganaka at tuturuna kaya katamo ning Ebanghelyo. Muna, kinging Diyos, akakit nangan. Nya lang masasayang akayapan. Ing kaya katamong Diyos, iya magtipid king kayang lugod, king tao, labis-labis, ing kayang malasakit, ing kayang masabal, para king tao at yato. O iting panagkat, aniting kapag masosyan. Karing pinadit, itamo, maging kuripot tamo, king kaya katang masabal. Karing pinandit maging makwenta tamo, king kaya katamong kayapan. Karing pinandit, menaya tamong kapalit. Karing kaya katamong maya padapat. Si Shantayti, batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ning Ginoo kaniting misa. Ngatan sumabi. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayopayan totoo. At kaya kayo kapatad, ulimikat sa lakong bina, king isip, amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilamang Birhen, karisabla Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, yung panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa mayopayan totoo, pakalulwa na katamo. Kimpa nga patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen.
Manalangin tam. Oy paming mayupaya, kapamilatan ning pamaylasan at kamatayan ning kekang anak, pasiknangan mo kesana at kambilan king kaming kainan. Itipuaduan mi kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal na Espiritu, meto nga Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, kinlibro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng Gino, o ini ing kakong talasuyo, kakong pasiknangan, yo ing kakong pinili, at binakong matula. Kitwan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idalano ing hustisyo. Eya kulisak o itasman ing siwalano, o magsalitang masikan karindalan, ing mebalbalatimbu ene paklian, at ing undap-undap pasalo ene patdan, karin sabla, ibyeno ing hustisyo. Eya milako kapanayan o minalog, at itatagno ing hustisyo kinyatu, ing turuno panayan do, rin sablang at suking marayo. Lalangana ni Diyos ding banwo at layon lidlad no. Inubog na yung yato at din sablang bagay ka rin mabibye. Dinina na lang bie at pangisnawo rin sablang tao. At ngeni, ingin ng Diyos sa sabyanan kintalasuyo no. Ako inginu, iminaus at minye upaya keko. Bangke kang pagsikapan king yato, matupad in hustisyo. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan ka rin sablang tao, king kapamilatan mo, karin bansa, sala ibyeko. Ding matada rin bulag kaya kalang ibuklat, at ibulos ding at kaluklok, karin sukulan amaralumdum. Amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ing Gino ing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuing kakong sulu at kaligtasan. Ing Gino ing kakong sulu at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. Kim panganib ing Gino ingatan ako. Nino ing pitakutan ko. Ing ginuing kakong sulu at kaligtasan. Neng lalapitan danako ban patending emaya patao. Deting kakong kalaban at kapag kamua. Ilar mismong mitakid at mibulang. Ing ginuing kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda ka man ding nakalakawal, e kumurin mitakutan. Sagu para kakurin kalaban, in Diyos niya pamurin, in kakong panaligan. Ing ginuing kakong sulu at kaligtasan. Iti ay paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Gino, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Gino, e mupainan in loob mo, at e katatakot. Wo, manalig ko king Gino. Ing ginuing kakong sulu at kaligtasan. Parangalan tayo po ing maipabalita. Kapuyan
ginuman tabay ake kayungan. at keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Ana mayaldo bayo ing piyesta ning pamaglagpus, mintaya i Jesus king Betanya, ing balen ng Lazaro, pepa subyanang mebye. Pigsadyare nga punan ka rin, sinaw biyang migsilbi i Marta, at metong yay Lazaro, karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman, kinang wayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusane betis i Jesus, at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglo king kabilugan na bale. Dapot i Judas Iscariote, ing metong karingalagad ng Jesus, itang magtaksil keya, sinabi na, bakit mipisaling at longdalan asalaping pilak iting pabanglo at mipamye lasaring abli karing pakakalulo. Sinabi na iti uling atin yang malasakit karing pakakalulo nune uling mapanako ya ing tesorero at kukupit ya karing salaping ingatana. Dapat nga ng Jesus pakyalaman, paborenyeng daptana iti, paraking aldona ning kanakong pangakutkot. Kaya beyula kabang panahon ding pakakalulo, dapot kabang panahon kaya beyoku. Abalitan daring dakalahudyo king atyu Betanya i Jesus, inyamintala ka rin, emu king uli na, nune ban akit dyan naman ni Lazaro ape pasubya ng mebye. Binalak da ring pamuntok ding pari king papaterya naman i Lazaro. Uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa sisilim, kaya ko nga po. Usually, medyo conscious ko, king oras po tang homily ko. As much as possible, ako bisang lalampas 10 minutes. Pero uling Lunes Santo, palagi ako alas 9 na, pamepit na yung homily ko. Introduction niya pa kanta. Ali. Inyang pag-isabyan na akong Jonathan, nung pwede ka nung ikabayang bagyayang omilya for this day. No problem. Panahon ng pamagpenitensya. Magpenitensya ako ang bagya. Lunes Santo. Ing burikan din ang title ng omilya ko, Pabanglo King Bitis. Ninong magpabanglo king bitis kaya kayo? Andyan namang tiktak ya keng kabanto ti bitis mo, kamanyayang pabanglo king bitis. Potang dininan meng pabanglo, lalo na itang mamahalin na pabanglo yung bitis mo, anti memong sinayang ing pabanglo. Sinayang, manyayang ka, potang mangabit kang pabanglo. King bitis. Ewari po, usually, ing pabanglo, kabit may king batal, o king gamat, o king katawan. Pero king bitis. Pamanyayang. King English, atin pong kasebyan, no good deed goes unpunished. Ing burina sabyaniti, ing mayap, misuklian, marok. Ing pamagkalograsya, may mungang disgrasya.
Tabalo po nung karanasan nyo na ini, tangi ka na yung sinaw, ika nang migmasabal, ika nang migmalasakit, ika pang linto marok, ika pang linto mapakyalam, ika pa yung kontrabida. Gewa na mo yung obra na, gewa na mo yung dapat, yapang misang kanan, yapang linto mali. Kabalo po nung aranasan nyo na yung makanyan. Pero apin yan yung burinan sabyan, nitang no good deed goes unpunished. Ginawa na kang mayap, ika pang mipakarok. Ginawa na kang masanting, ika pang linto kontrabida. King makanya na pamisip, ginawa kang mayap, linto kang marok. Ginawa kang masanting, linto kang matsura. King makanya na pamisip, siguro masanting ikutang, may sayang, tanggewa mong mayak. May baliwala, itanggewa mong masanteng. Potake pakibatan yan. King Ebanghelyo, may kapisasabyan. Nano yung pisasabyan? Itang depata ng Maria, tigtog na yung makamal a pabanglo, purong pabanglo. Yung pabanglong ini, kalupan itang kolon na ating samot. Potang purong nardo nga na, retang talagang ditak mo yung kabit mo, mabanglong mabanglo. Tang marayo po tadatang, mapabanglo. Tigtog na yung makamala pabanglo, keng bitis na ning Gino. King kalugura ng Gino. At kiskusa na iti, king kayang buwak. Ing pisasabyan, king panlalawe, naning metong karingalagad, iti pamanyayang. Nga nang sinabing Judas Iscariote, sayang naman yung pabanglo ngayan. Pwede tamong ibenta yan for 300 pieces of silver. O teta niya binenta. Kesa keng sinayang meng tigtog keng kabitisanan ng Gino. Nung binenta tayo yan at binyeta mo ka rin pakakaluloy nga bli, may kasawap tapasa. Nga na, nepo. Pamanyayang. King panlalawe na. Pero king panlalawe ng Maria, iti pamagkalub, iti pamanablas, king mayap at inggap na, iba't king Diyos. So, Judas saw this act, this extravagant gesture of Mary, as an act of wastefulness, pamanyayang. For Mary, this is an act of love and gratitude. Keng matang makwenta, pamanyayang. Keng matang malsinta, pamagkalub. O ining mo munang punto, king kaya katamong Ebanghelyo, alang masasayang na dapat kayapan. Ala. Nga na po ning metong Greek writer, ancient writer, Aesop. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Masasayang yung ganaka, masasayang yung sakripisyo, masasayang yung sao, potang emi post king Facebook, potang eme televise, potang eme balita. Purinan sabyan, alang makaing may ka-appreciate kanyan, nung alang ditak ka mo likes. Ali, no. Uling ita mo, ing mumunang makinabang, king kayapan akekatang daraptan. Ulitang kita. Ita mo ing mumunang makinabang, king kayapan akekatang daraptan. Makanano malyari iti. What kind of person do we become when we do something good for others? What kind of person do we become whenever we make sacrifices for others? Ikay mo munang makinabang king kayapan mo. Nyapin po, inya pong panahon ng pandemya, ating kung akakwento, rening mag-distribute relief. Mag-distribute ang relief. Tao la pong bisamban.
Nga kung magkwento lang ka na ako, kareng bebiyadang dilata, kareng bale-bale. Biniro ko lang, balo yun ako man po, medyo mapamiro ko. Sabi ko, oo, retang mamahaling dilata kanyan, may sinop laging king cabinet yung ako. Retang spam man pong corn beef kanyan nga ako, may nga sa likot na lang ako, puros na lang 555 dem pigpamyeyo ako. Ay, amo nga na. Amo nga lipo, ikami pimpu, ikaming mamye, kaya mampuki ng mong para kaya kami. Nga ay ba, nga ako, uba mo gewa ita, kay na yun naman, nga ako, ikayo nang mag-distribute, ako, pa may ngawaning kaya kayo, nga ako. Kaya nga rin po may gibat, ay among, kasi po, mas dakal pa po, mas mangailangan, nga ra. Maka-impress la rin taong makanyan, Itang parakarela, ing pakinabang da, ibyede pa karing aliwa. Pero buri ng sabyanita, alang mitagan karela, ali. Bakit? Nanulang klaseng tao meging king pamagsakripisyo da para karing aliwa. Did they become better persons? Kaniti pong masakit na panahon, mekad as nang kasakit munye. Nang kasakit magkalob. Bakit? Uling mo muna tang isipan, potayita mo naman yung kagisanan. O ba't pagpamyeme pa, karitak na namo? O temo niya sino para keka? Kanya po masanting ganakan itang kwento na ning the widow of Seraphat and Elijah. Wari po minsan ning meto nga propeta, masyalya ki meto nga bale, at apon tala ng bale, meto nga babaeng balo, ampoy kayang anak, kalulula mo. At neng karano ping propeta. At nga nang makanyan, ating kang anything ay luto mo, bang kanita, pangangko nga na. Nga na po ning babae may balo. Ating ko po keniyo, neng kaya kami mampong minda, kulang pa. Pero, sige po, uling pong paluto yung nga na, sige po. Hanggang niluto na, ginamit na itang ingredients para karela namong minda. Nang milyari, binendisyonan ng Diyos. Eya kay gisa na narina, eya kay gisa nan laro. Sinobra pa, ing ditak adinake na. Nung bisa kang kagisa nan kimbye, panyawp me inditak. Nung bisa kang manakit milagro, mo pagkaimot ing dimot. Alang masasayang akayapan, ulingin Diyos, akakit nangan. Da manakit ding aliwa, man mapost king social media, king Diyos, mayantad, mayakit. Nya alang masasayang nga ganaka, ulingin Diyos, akakit nangan. Kadwang punto, tinanggap yang maragol, nya magkalob yang maragol. Those who receive much ought to give much. Siguro po madalas, daramdaman nyo kareng aliwa, ning kay atinan la, mag-donate lang mga ragul, ahalaga kayong pisamban o kaya kareng charity institutions o kaya gawa lang manalakad lang foundations, kareng scholars, kareng daranop, kareng masakit. Then you ask them, why do you do this? O ba't gagawan nyo yung makanyan? And then they will answer, almost always they will answer, among this is our way of giving back to God. Nakepong karakalating kapagrasya, o ini po yung paralan me, ban munye. O tetala balikan din kayo kong karanasan, ikayo pong EMDC, ikayo pong susuyo kayong pisamban, kareng kayo kong baryo, ikayong choir, reng lectors, deng susuyo tamo kayong pisamban. O ba't gagawan nyo ini? O ba't ay nagamitan ng orasyo kareng aliwang bage? Why dedicate your time, your effort, your treasures? King pisamban, kareng aliwa. Mekad,
makanya mo naman ing kutang yu, ing pakibat yu, among uling asnepong kaganakay ing Diyos kaya kami. Among babalik mi mo po ing pigkalob na ning Diyos kaya kami. Nung ako pungkot na nganyo, o ba tagawa ng Maria ing itugtog na ing makamala pabanglo, king kabitisa na ning Ginoo? Nung akong kot na nganyo, kaya makain pagbiliban ite. Kung man makain pagbiliban itang tigtog na ing mala pabanglo king bitis na ning Ginoo. Bakit? Uling itanggewa na nga ita, katiting mo king grasyang tinggap na na. Nano yung grasyang tinggap na na? Ing kapatad ng lalaki, metene. Pilani ng aldo mga kakutkot. Sinubliya pang mebye. Huli na ning lunos at lugod na ning Diyos, karela. Nung ikang kematen, potang kay ing taong inipe pasubyaneng mye, ing kaluguran mong mete, o hanggang titulunan ng baleko ay biye ko kaye. Andyan sigurong ing kaluguran kong tao, o sige po, kaya kayo na yan, ablas ko po, keng gewa yung mayap. Katiting niya mo, itang binalik na. Nyapin, kung makahing impress, kaya tan gewa na. Nuka rin ko may impress kang Maria, Ketang kayang kapagnasan mablas. Ketang kayang kapagnasan mablas, king mayap amerapat kaya. Ing makabilib, yapin itang binalik na. King malating paralan nagyuna, ing kayapan at tinggap na. People who realize how blessed they are in life tend to become more generous. Well, balutan naman po itang kasebyan. As the saying goes, the more you receive, the more you should give. Ing tinanggap grasya, malyaring maging maymut. One cannot be selfish if he or she is a recipient of great gifts in life. Ing makatakot, yapin itang kalugura na kami ng Ginoo, best friends na kami, karapatan mi itang sopa na kami. Pwede na pong sabyan ita, wari, kalugura no ng Ginoo, siguro kababata na la, friends na la. Nya, pwede na sabyan Mariang, o ba't pasalamatan ke? Gewa na mo yung dapat, uling kalugura na kami. Well, that is entitlement. Dapat mo yung sopa na kening Diyos, uling susuyo kay keng pisamban. Dapat mo itang dinanag yung grasya na ning Diyos, uling mayap ken tao. Well, I have news for you. Dapat pasalamat. Alang dapat kimbye na nin tao. Uli nga naping San Agustin, ing sabla, grasyang tinggap. Everything is grace. Nya, dapat. Nune, salamat. Nga na po ning metong paring Oblates of Mary, Immaculate. A saint is motivated by gratitude. Nothing more, nothing less. A saint is motivated by gratitude. Nothing more, nothing less. Sasawop ko, babye ko, magsakripisyo ko, banmirinan ko. Nuneuling meging yang mayap ing Diyos kanako. Well, nengkay po, makanya ning kaya katamo ugali, simba ko pa. Baka nita di na akong grasya ning Diyos. Simba ko, baka mabless. Magnobina ko, bakong makatanggap grasya. Kompleto ang king siya mabenging, simbambengi, baning ka na akong wish matupad. Tambala mo, in kaya katang relasyon king Diyos, it's contractual. I will do this, but you will have to give me this.
Gawang ko ini, pero dapat ablasanan mo ko. Gusto kanita. Ing masusto, ay simba ko. Uling asneng karakal binye grasyeng Diyos kanako. Ay gawang kong maya pa ini. Uling susubli ko mo, ing maya aranasan ko na. A saint is motivated by gratitude. Nothing more, nothing less. O ba't gagawan tamo yung gagawan tamo? O ining paganaka, ing malsinta, makwenta, ing malugod, mapagkalubya. Great lovers are great givers. Mary gave much because she was a recipient of great love. Hindi siya nang hinayang, ibigay, ibuhos ang mamahaling pabango dahil sa wagas na pagmamahal na naranasan niya kay Jesus. Walang mahal sa nagmamahal. For a lover, nothing is too much. That is also probably her way of thanking Jesus for what he had done to Lazarus and their family. Nya ing gewa na ngaita, it was her expression of love. Hindi pamanyayang, nune pamagkalub. Kempong makanya na paralan, as neng kasanting lawan, ing gagawan tamong ngeni. Wari po pisasabyan tayong synodality ngeni. Synodality, we walk together. Karem pakakalulu, karetang at tsukeng laylayan, retang mitatapos, retang makakalingwan. Why do we do this? O ba't pupuntalan tala? O ba't antabayanan tala? O ba't abayanan tala? O ba't susopan tala? Uling minunata ng tinggapita. King Diyos, kapamilatan na rin taong sinaup mo naman kaya katamo. Babalik tamo mo karela, itang minunata ng tinggap. At yung pong pelikula entitled na Pay It Forward. You pay it forward. Kaniting masakit na panahon, kaniting Banalayaldo, Lunes Santo, papalad ning amano ning Ginoo ing meto nga panagkat. Ing masampat a pabanglong adaon king kabitisan ning Ginoo. Yapin ini. Libutad ning sarili tang pamangailangan, ing sakripisyo at ganaka, dapat amayap karing mas kalulu, karing mas maluka, pagkapilitan ta sana nga gawa. O ini tunay penitensya. O ini peka mabanglong, pabanglo, amalyaring itugtog kabitisan na ning Ginoo. Anting pamanyayang, nune malugod, apamagkalub. Amen. King lagyuning kayang pamayla sa manigaputa mo, King Ginong Yesus, pan pakiramdaman na yung kaya katamong panalangin, kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Ginoo, King kekang kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ko, King Getsemani, at mi pawas daya, para ka rin Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. De kapanda ko ang tingmetong nga kriminal, para ka rin alang kasalanan, ame sukol at medinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian.
Biklat may pasbuling paraiso, king maya pamapanako, para ka rin palpikasalang manigapo, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, hingkiyakang kayarian. Dinaon may kaladwa mo, karinggamat ng igpa mo, para kaniting komunidad ama naligkeko, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, hingkiyakang kayarian. Yan ipon adwan tamin sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, bisakeng manatili siping mo, at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mikatetagan, ban misa na yaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alananga. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, magpilata ng puking libutan. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katang daon matanggap ya arapan ng Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligayan ni kiyan lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpamimiglalang, balikdan mong mitmong pakalulo, reting ke kami ngayon. Mananasan ang insakripisyo ng Kristong ke kang anak, idala na kami king bie alananga, uling ya ing Ginoo manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo mantabe ya ke kayongan. At kaya ka antemod, Yat nayo rem puso yo. nakayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan ta kamparati o igpa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginomi.
ing pamaylasa ning kekang anak, minyesikanan, para ipasyag ning meto yato ing pamangabos karing sabla. Arapan ning kekang kamalan, kulang la ring amanong iyapse ring kekeng dila, para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilatan ning krus. King Cruz, mibulalag ing kapatawaran karing tao. King Cruz, migtagumpeya ing Kristong pinakura. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layan makyabe king alantok ng dampamam niya kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay ka pinbanaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampuming. Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusan loob, kimpamaylasat kamatayan, kinwanay tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karingkayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kana akong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwa na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kayan disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kekayot para karing sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan. Dabtan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo,
Daraon miyakeka, iting tinapi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuha mo, kingi kami ngan ng misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto, yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, inke kaming Papa, Florentino, inke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian kay kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagum ning banala Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanangga. Walang mahal sa nagmamahal. Nyaing Diyos eya migtipid, pati anak na binyene, king taong palsintana, king taong kalugurana. Mitmong kapasalamatan, idawon tayong panalangin tiro ng ginutang Yesu Kristo, kaya katam. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan.
Kabang maninaya kami, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangapos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. King masayang paralan, pag nakataking balang metong, kinging balang metong makamal, mahal. Yabot tayo ngayon kapayapaan ng Kristo. King balang metong kapayapan kaya ko nga po. Peace be with you. Kapayapan kaya ko nga po. Nyoing ginuta Yesu Kristo, ing pakamala ng anak ning igpa, amen at bus king kasalanan ning yato. Mapalad tam, ita mga usanan tanggap king kay ang katawan. Ginu, kaya kumatampan tanggap kaya ko. Dapat kasning amana mo, pumayap na ako. Tawa na tayang Kristo, dala na katangan sana kimpye alananga.
Siklod, tamo po. Panalangin para king ngalalan. Manalangin tamo, ban kindaratang apambansa ang pong panlokal ay alalan. Intune amagari ya ing kaburyanin Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katatuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apanalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abi-abi tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, yaing gawang tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing kaya pon ding kikaldan, ing mga ibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing dindidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ang pong may na, ilaring migit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliyam milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yaing mamedalan, kindaklat ning kapayapan, ang pong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itangan po. Pastuling kaladwami, apon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yung pigkalup mo kaya kami. Meto nga panagkat, masumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Ati mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe making politika para karing botanti ang pong kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo at makasahop ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tam. O Diyos ning pakalulo, maging malapit ka sana king kaya kambalayan, iking tinanggap king kaya kangamano, at kaniting sakramento, ning kaligtasan, ingatan mo kaya sana at papanatilyan king lugod mo. Tipuadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing pabakal ning Lunes Santo kaya katamo. Muna, alang masasayang akayapan, ulinging Diyos akakitnangan. Kadwa, ing kaya pa na kaya kang daraptan, may ngari mong sukli, king kayapan, aminuna mo ng tinggap. Those who receive much ought to give much. Ing Ginoo mantabe ya kaya kayungan. At kaya ka, Timore. Duko yung buntok yung para kim bendisyon. Ginoo panwanan me ing balayan mong sasalpantaya keka. Amen. Magtamasa yasa king kalam ning lugod mo. Amen. Apayabot da sana ing lugod mo karing karelang kapatad, layo ni kalat karing sablang lugal. Amen. Tanggapan nyo ing bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, biyaya ning biyeyo anting kapasalamatan king Diyos. Salamat, King Diyos.
parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamu, matimid nung susulong, ding programang maglayon, king pamiganap ning be Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uli niti, masaya mila pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangailangang sahop at lingap. Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamiyasawop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King sawop na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawop ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, ibat ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale, at abayan panalangin akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu, ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye ding kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me, o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusaltangan at sumulong, king pamisan metong king kasalpantayanan. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.